ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Wati ndata mwendo wa museisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni wakana wa matuku 19 mwini wa nyanya mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imwendi udhoche na moko eli ndini wa Vilingi wa Mauvoo manyithie kila cha kiteka ikonyoni inyasiande tuambie na ilembeta yutia ukamba kaunti namba 15 16 na kaunti namba 11 na indi kona yonde vala ve mukamba na mundu wonde wewa kithiomo cha kikamba nita Erastus Kithuku wa Nzomo ndikwete Mauvoo mwendoni wa saa 1:30 masama vilika yomiloni wa sua nina kesharo ndinda ulokwa liula Mauvoo kwanzia ya meko na indi ni amwekati wa Mauvoo alokwithwa uikwata kwa ilungu ya isa imwe ala tukumbanisye ni vamwe na One Kenya Alliance kwasia Uhuru ndana masukumi ya kumukwata mbau uraila zama ya magavana kutiisya umbano wa serikali sia mitiuko kuu ya Makueni Gudhunene ya alimu kitui kusanzwa nzanzo ya corona Namwi wa mundu umekwithi wa kiwuni kuu ya kithioko ni masaku Vilingi wa Mauvoo ni na udhocha ngwate uweni ndini wa Mauvoo na tuinena ni ya kwesela ili itatokenda imwe itano esuni namba yotumani mukuve na inde Mauvoo oingi makwate imwe kwa imwe kwesela mutandao ni witu wa YouTube ni Mutongo TV official na mutandao wa Facebook ni Mutongo TV na inde witu atea ndini wa mitandao itu ya Twitter @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na tuyambia ni kana atongoi mangwate ni ya One Kenya Alliance oka ni mawetaka na President Uhuru Kenyatta ndana masukumi ya mamukwate mbau mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga kukitia kivila cha usumbe mwaka nusu twendete wangili ili na miongo ili na ili ndongo siane na kiku ya Mombasa vala uneni wa oka wa umone mutongoi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi otondo mwandiki itu wa Mauvoo kuma Kiswani Angelina Muse ukutuelesya Yongo isiangwatanio ya One Kenya Alliance nisiawetaka musumbe Uhuru Kenyatta ndana masukume ya mamukwate mbau mutongoi wa kiama kia ODM Raila Odinga kukitia kivila kia usumbe mwaka ni twendete wangilili na miongo ili na ili ndongo isi anene ava kauntini ya Mombasa vala mutongoi wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi waumia uneni aiwetaka na umbano wona musumbe Uhuru Kenyatta vomani ya musumbe ila iva musini wa Mombasa taona iwa kunena nisi ya maundumeu kwenye uwawa ikuwa ya corona. These have been very cordial consultative meetings deliberating on national matters. Indeed, yesterday's meeting was one such conference where a new COVID surge and containment measures were the subject of the extensive discussion. No one asked or even suggested that we support anyone for anything. I repeat, no one asked or even suggested that we support anyone for anything. Kavidani kauni matula mote imosi ya nyumbasi ya Mauvoo kwa kuandika ovo ute waguo vala idhangu imwe ya kila muthenya yinaandikie livoti siku asya tamana akulilio mamukwate Raila kuoko. We call upon news media and especially the print media to remain focused on reporting facts as they are and not what their wishes are. Indeed, it is a cardinal international media ethical rule that media houses can choose to support a candidate of their choice in elections. The only condition is that it must be made public. Ni wawetakana ethi wa nyumba ya Mauvoo ni kwenda kukwata ndongo isi ya kiuteti kuoko tasialite kutanga sakana kuandika na kulea kwa nangia ndongo ingi masito aiwetakana ku ni kukenga ate imo.
We invite the media house to do the ethical and decent thing. Publicly announce its decision to support that individual. End of statement. Thank you. It's as terse as that. So with this statement, which we shall share with you, we are making very categorical that what is appearing in the media is a distortion. And it's unethical. Mudavadi na ndongo isiangwatanio ya Oka, Stephen Kalonzo wa Musyoka na Moses Wetangula. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Na tuitiana na Mauvoo kuma Kiswani imwe kwa imwe nginyako ya kitambasi vala umbano wa serikali sia mitiyuko ulawivaniwa kutwaiwa kwa kauntini ya Makueni kuma matuko miongo na tatu nginya matuko miongo na thandatu mamwe o ni wamba ukwiwa kwa kavinda o ni kuyanana na mwene kivila wanzama ya magavana Martin Wambora ula wawetakana makwidhi wa mainengane Mauvoo mbeange kukonia kukoiwa kwa umbano o ayongela kwa siakana mekaki kumana na mwamulo wa President Uhuru Kenyatta kwiwa katatu kana mbomba nosio ndesi awanda taikuendea kwithasingune muungu tanzia imwe ya kusiya kunyayika kwa uwa corona. Mwandiki wetu wa Mauvoo kuma kauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka na ilivoti. Umbano wa kila mwaka wa magavana ulawivaniwa kutwaiwa kuya kaunti ya Makueni wakwambelelia kuvikia wakana wa chuma chukite ni wakwe mbikia matukwangi alama katangaswa. Mwene kivilo anzama magavana haula ni governor wa kaunti ya Embu Martin Nyega Wambora ainene ava musini Lovi ni waikithia Mauvoo a. The emphasis here is postponement, not cancellation. This is premised on the presidential directive issued on 18th August 2021 in the public order number 5 of 2021 on coronavirus pandemic, where it was stated that the positivity rate is at 30%, suspending all the public gatherings and in-person meetings. The steering committee shall communicate on the new dates in due course. Kuanana na Wambora ni kana vena vata wa kuwatia mwamulo wa President Uhuru Kenyatta wa iyo. Ula unawetie kana mpombano sio ndesia awanda siya ile kuungamwa. President Kenyatta nawetie kana kwa OU ivyo vya corona yeyulu unadhinwa county simive 18 ivo county ya Makueni ilani ivaniwa kwa la nyaumbano wa magavana undula ni vatonde kwa kaita mwisho munene kwa madhayo ma NND edhwa umbano nuisa kuendea. And over the last week, the following counties have recorded a positivity rate of above 30%. These are Kiambu, Nyandarua, Murang'a, Makueni, Machakos, Baringo, Meru, and Nyeri. Aware that epidemiological studies and models indicate the presence within our borders of the Delta variant of COVID-19, which is more communicable and acute, and that super spreader events are likely to further imperil public health, and exasperate the COVID-19 situation in our country. Zama ya magavana yuthi ndaye nendima kaunti ya Makueni kuikala mengu no na vanene kuende ya kuwasa nzanzo ya corona no kana ivinda ingi ya kualanya umbano ilama tukumeume ukwatikana veidhi wa vena miana miane kwa utalo munene wa NND ala sanze. We urge all the residents of Makueni County and the neighboring counties to continue with the vaccination exercise in readiness for the conference. We take this opportunity to thank our partners, delegates, and stakeholders who are committed in delivering a successful and safe conference. We must appreciate that we are living in unprecedented times, which require all of us to put up our health first. We value life and that of others for the safety and the prosperity of Kenya. Zama ya magavana vivani ya kutumia umbano kunena nseulua waliu kuanzeve. Mauseo na madhina la serikali siya mitiyoko hivitilita kuvikia OU
miaka 10 kuma katiba keuka mwaka wa 2010 kavikia na kuvirukithwa. Ndilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma va kaunti Lovi. Nitawa Benjamin Mwaka. Tuambo kukwama Mauvoo asumio konia kukoiwa kwa umbano osu wa serikali sia mitioko nikana itina wanzama ya magavana kutangasa kukoiwa kwa umbano wa serikali sia mitioko ulawiva niwe kuambia wa kuambililia wa matuku 23 nginya matuku 23 mamoi uko ya kauntini ya Makueni yu atandilia na enende kuma musini wa wote kauntini esu ni maelesea udhatu wo kumana na itambia esu otondo Caleb Chalo wa Mutunga ukuelesea nikana atandilia ni matula muti serikali kondo wa makwikia mitaratala myailu maiweta ni makusia wasio monene ondo kana nondo ni manatho ete sindu kivathukanyo cia kuthosia inde yu mayesi maivia nako Miyombanile ya umbano wa devolution va Makueni County musi munene wa wote umbano nolo na vaniwe chuma chukite wa kuambililia wa kuambisia matuku 23 nginya matuku 26 mamwayo ende umbano uyu nitakuka kwa kele kwa mwiyai utesikia matuku saa kana datika itina wanzama ya magavana kwa umundio kukwesya umbano kumanwa na wia wa kusamba kwa ya corona. Wasia wa seneta wa Makueni Mutula Kilonzo Junior na ukulyo wa mbunge wa Makueni Daniel Kitonga wa Manzo uyani wa kwa umundi mona tutavota devolution conference more please governor TCI. We postponed it for a month. We postponed it for a month. Indi namo kalima wote na mono na viasala wasio wowe wakana nimeyumbanitie na nimevangite. Na nini prepare pyo. Na odambui kumaketese nundu wa umbano su. Na yu nzege ila sinai kwa atake kwa necha umunde siasia kana ai umbano sini watewa. Padwe kana ai umbano lawe wote town wa devolution ai no canceliwe. Kindu jambe nenda ni bangie ne de stock iyo ne Lovi na wa stock ya almost 100,000 ni bangite kweka ngali service na wasipele ingisieta wene ngali nondo nduku wote meyumba na vina mwingi muno makatumia mbeza sio makaseo vya mahoteli mo makaseo vya lodging sio na mbeza mbingi na kwa chani na ibetinge sia kumba wa malikiti kuito sila tetie mboka na matunda Ilovi. Skulu wa Makueni wa imwana kana Makueni boys na vala meyumba ni yeye kwete mwaki kiokoni cha umundi yondwithi kana siana iyithio yumo watene kana midi tamu ya tene otondo vevangitwe ni kana kwathukia mwana umbano indi ni kana masomo maende ya otatene siana isi ithi mid kana othiumo otondo kwivangitwe vutene matuku 25 machuma kichukite mwayu ombanya machathiki kambuni ila sinengetwe contract ya kumbanya chathiki athukumi mayo maila simbika kungamia wio na kuambisya kuombosya maitele kukwama MA yu umbano wa kuri wengine matuku matesikie miute ya siasa yende ya kukila kumano na umbano huu corona yesambosa ndisyo ndhe na maumbano ni lazima medhiwe nondo mundekala yeweka na communication ndile kwitha hivyo kwa kila kiboni kwa tia maangizo Minister of Health yu twina wo mwingi muno pyo aigwetwika na corona Makueni County ai na nitunaona atongoi meka ndine agisi maendeje mikutano yo kwi millions of people niki ithita andu mama Makueni umbano su watewa izune sala mbingi wote nengiwe nandu masiasa mayasa ai nondwani farakano sia ando mahoteli namo ala mekombwetwe maila simbika kwetela Motongo TV kuma va wote kaunti ya Makueni nitawa Caleb Chalo wa Mutunga enende asume tola moti atongo imaki uteti kumana na sigo sia corona kuongeleka na umbano usu kwamba kukuiwa
na yuno twetele twesaiwa ni matuko meva ala umbano osu wa serikali cia mitiuko ukwithiwa uitwaiwa otwende na kwetela ni kana utalo munene wa alimu ni meyumilia kimanisioni cha KMTC musini wa Kitui kukwata nzanzo ya kwisuviana na uwau we mwezi wa COVID-19 uyoka itina wa minister wa uima wa mwi county ya Kitui kwithiwa anawetie kana uwau wa corona tawende kuangeleka muno na vevata wa NND kwiyumila na kukwata nzanzo mwandiki witu wa Mauvoo county namba 15 Onesmus Chalo na ilivote. Uwo wa corona no wende na kwikinyia vanthi ya Kenya vala NND mende na kuthutha kwisuvia no wowo ni muvia wa uima wa mwi NND maithutha kwikala vinda yonthe mekite tutambala twa munuka kana mask kuthamba moko na kiwuki itikite kulea kuthengiania na wingi wa andu no kana kuolanga kunyaika kwa wowo. Minister wa witi va kaunti ya Kitui Wini Kitetu nuna wetika no wa corona va kaunti ya Kitui ni wende na kwikinyia muno na vena vata wa NND kwatia mwamulola wikitwe serikali no kana kuolanga kunyaika kwa wowo. Namba siende kwambata yulu muno piu na awo waingi twemeka home based care. However na twemanenge symptoms ila mailito sisi amekwa katika home based care. However na wo ndo okie wethia ila ingi wesioka ndui mana kana ni severe ukukima yuko ando ni mailete ko sisia na magusia symptoms yameonengwe daktari mathi katika home based care lakini wo okie wena hatari muno kunitwele kwizuvia. Nzanzo nisiende about a week ago nituna kwatie 20,000 doses na nitwende na kusanza lakini kindu kila kinacheva ni kwithia ona andu aingi methia na mwisi ono ni kwitha andu ni maikosa nzanzo unendo kuli andu ma Kitui twende na kwaza nzanzo eno undu wa kwithia onetha tukakwata no wau ono tukwatwa seriously tolondo we utetha utona nzanzo esu utwasa nzanzo sievo na Kitui ni tukwatie dozi sisu na ingila siukie Kenya no tunengwa. Kimanisoni cha maundu ma witi cha KMTC musini wa Kitui namba nene ya alimu ni yeyumilia kukwata nzanzo no kana kwisuviana no wowo. Ni na vika hospitali no wa Kitui kuthimwa before ndambite kwa sajabu ya vaccination. Nethe no siona ambe kuthimwa ndikai ni tonwe of which ndize my status. Ando inge mkwati kukamundu okamwa vitite yathimwe of which kuthimwa ngo kwina maana before ambe ku receive no serikali yetu before kate no the way sure bina covid ando mingi mkwati kukamwe na covid yao ni tutaboneza kana ti yewe ina science na kwa nzanzo yakwa yambe ni thuthia langi na matu na kwata moka mose ndu siona toka kwa wingi kindu chone kanisa lekala gikisio no kisio kuna tunga mubea yes I'm ready kukaya yakeli nelengi na thuthia langi ndo na alimu alangi ma skuli yakwa moke mekakie paina dineza kuwa side effects not nzanzo trailing kada sindano trailing alimu na alama tinamba kwata nzanzo ni makule kwiyumilia nundu ni mame ukomana na amanywa kila ivinda kindu kila kitona kwete mwisi munene kwa amanyiwa ethiwa mai kwata nzanzo Lilian Osebe ulani umwe wa ndakitali la siende na kunengane nzanzo kimanisoni kicha KMTC niwawetakana alimu na thukumiange ma serikali mende na kwiyumilia kukwata nzanzo makulia alama kwata nzanzo kwa savali wambe kwiyumilia no kana kukwata nzanzo kwa savali wakeli. Mimi ni muuguzi katika hospitali ya Kitui County Referral na leo tumefurahishwa na walimu pamoja na civil servants ambao wameitikia wito wa kuja kuchanjwa na tunawahimiza waendelee kuja kuchanjwa kwa maana hii itawapatia kinga kabisa na wataweza kupigana na makali ya ugonjwa wa corona. Sasa kwa wale walimu ambao wanafunza kwa mashule tunaamini ya kwamba wakijikinga pia watakuwa wamesaidia watoto wao wale ambao wanafunza na itawapatia afya nzuri ya kuendelea kupea wanafunzi mafunzo yale wanaotakana kuwa nao. Na wale ambao wamepata chanjo ya kwanza tunawahimiza waweze kuja kwa chanjo ya pili kwa maana hiyo ndio itakuwa kinga. Chanjo moja pekee haiwezi kukukinga, ukiwa nazo mbili ndio mwili itaweza kupigana na hayo maradhi. Tangu civil servants watangaziwe ya kwamba wanafaa kuja kupata hii chanjo ndio tumeweza kupata nambari za watu zikiwa juu kabisa ambao wanakuja kuchukua hii chanjo. Lakini before that tulikuwa tu tunachanja zile kategori ambazo tulikuwa tumeambiwa hapo mbeleni. Ndilivote ya Vilingi wa Mauvoo kaunti ya Kitui
nita Onesmus Chalo. Alimo maende na kusanzwa na wana ambako wasa uthio mukuvi kwa ala mukulia indi Mauvoo ma county ya Masaku meva ni mokite itina wa uthio oyu mukuvi kwou ndukathivasa. Wati ndata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni pete muthenya waku wa kwela na wakwendesa nyi muthenya wako wi musiovyo na yu ni na ukethiana na uthote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusia sema wiya meki wathukani toka mandhaka na wiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndethia ndu nengete aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwatambeza tumanono tuitumia neta mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalange nandu pe soso wako ithaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwepwana yundese loni na andu yikalange na monesa maka kusoisia nduka nini tawa Steven Mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiya ni wiya wina kwa Steven Mwamava Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita mauni weyo mangayo nukwasha kuikendwa na kumwingi kwa kamba kwatiania na Reverend Lazarus musiko kuma kanisa ni wa ATG musini wa Masaku kila wachumwa saa umwe kufika saa ilisi ya kioko aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Mutoi wa mota wina license ya kutoa mota ya bodaboda ni wikite ngovia na yo jacket ya reflector ni wikite kuvikia vuku itakuwa meanata ni wisini uvathukanu na mia kukua andu mavitukite umwe kwa ivinda yimwe usoviku waku na walangi meutumia lelo ni yuluwa uikiku waku usoviku lelo ni wambiyana aku vikawe muima lilikana neka na kusia kunyeka kwa uwe wa corona ikia mask kile vinda ila wewa ndani utumani huwa eto kwa kuni muvia wa kuikithia usovi kumaleloni wa NTSA yengwatanio na European Union. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Hata rumba unapata. Mtu akitaka Lingala. Akitaka Lingala pia atapata. Kanyimbo za kanisa. Wapi mikono? Mikono. Burudika na msiki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Enda online ujibambe na uburudike na mziki unaopenda. Browse bila was na Safaricom. Saa ili sia wiyo itialitie ndatika itano nina mudhocha ingi dhini wa Vilingi wa Mauvoo nende na kumanyithia na otondo ni mwathi tenekana nitusiokithia na Mauvoo kuma kauntini ya Masaku na imwe kwa imwe kana mujumbe wa Machakos Town Dr. Victor Munyaka ni wakulia ateti maungamia maundu ma siasa na mayikwanya na maundu ala matonya kuukita uwau wa COVID-19 ayasia kana ikuwa ye muthemba wa Delta ni yikinyiye muno na kulika isioni sia nduani okavindane kau Munyaka ni wa mathuthia enendi ma Masaku maende kuosa nzanzo ya corona na kuatia miamulo ila yikitwe ni serikali ya kusia kunyayika kwa uwe mwisio. Mwandiki tu wa Mauvoo kuma kauntini ya Masaku Daniela Mwongela na ilivote.
Muyumbe wa kiliombunge cha Masaku Dr. Victor Munyaka ni wakulia ekalima Masaku kuendea na kuosa nzanzo na kulia ateti kwamba ungamia siasa siatene na kutethesya mwenende kukitana na ikuaye mwisho ya wa corona. Na ni mwese katika initial attempt tunaenda ikenda Kenya ala maile ku vaccinatiwa Kenya million 27 ma vaccinatiwe lakini kupikia buyu tena 25 million ite vaccinated ko no million ile vaccinate yeto ko ite tu kwenda serikali kwa ta effort yenge twale kia effort on na bino yo on the mbeza ila available kwenda na kweta vaccine nondo ni mwese kana mondo ola o vaccinate yeto ona akwatwa ne o ndo mo bi ya mono na mono na ndwe so mo wi asio keta ICU ona kugwa kwake kwe bina. Wengi Dr. Victor Munyaka ni wakulia andu mamasaku kwithiwa mengu nundu yu muthemba wa ikuwa yu wa Delta ni wende na kwikinia muno vaha masaku ngina isioni cia nduani. Wengi Munyaka ni wakulia ene mavyeye itheka nzeke na ndeto ila itesiaguo ila siende na unyae chwa yulu wa nzanzo isu ya corona na wetakana nzanzo isu ndi na mwisio kwa mwenenthi. Yu makoeni na Masako cases ni 30%. We are 30% katika corona. Kwa ni real andola meko na tatu betie mama nende kwenda yina othoka na ni mo atari. Kwa kaka kwa vaccine sio nenga na nikusiesi ende na nenga katika hospitali. Nito kolia and on the mind na mayaka na propaganda si andola meko sia ate vaccine no de na ke nye nina miyil tatu kuma na vaccinate yo na ndia iwa anything. Munyaka ane na kavindani kala evikite mathikoni ala matwa igova kithini ukamba wa Masaku wala wengi thini wa chathiki wa kulia ene nthi mavika ya masivitalini nikenda kukwata uiti ila megwa mena na lili cia wogu. Ona the data variant na ndoku where your signs ndoku ndiketele no we bando kupika ya nange mavo yonda pyo. In fact within 3 days ile da nange mavo pyo. Yes, which means where we are saying we are tamindo na kana mondo waku we baku na aku we mosi na ni mona mondo no ye na weakness then appetite no kwali we than motwe na viva sino sia mtambozi you don't wait twice vitale and adimwe ikenda manenjiwe anengi itema yitea uvudhisia. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kuma kauntini ya Masaku. Twikese itikila itema yetuite nondo wa kuvuthesya twati miamulo ila ikitwe ni serikali ya kusia kunyaika kwa uwa corona takuthamba moko na indi kwikia mask na kwikala va sana mundu ula ungi katikati wa miamulo ila ingi yikitwe tuwa Masaku ni kana mwi wa mundume umwe wina ukuwa miaka miongo 32 kwa esietwa Edward Nzivo Mutunga kuma utuini wa Endei nikivalone cha kithiwa kwa subcountini ya Masinga ni wethi wake uoni wina maumisie ya imani ya musingi wa mwako nyumbani imwe musini wa Tala Kivu wa kivaloki Francis Molinge ni waikithia kiko ki vala maofisa ma volisi kuma kiseseni cha volisi cha Tala Mosa mwi wa Mututia na kutoa nyumbani ya kusovya mi ya aku ya Kangundo ukunikili uende. Mwandiki wetu wa Mauvoo Boni Mutesya nuvikievo na tumbanisya livoti ino. Siko siandu kwithiwa mewa ena miyo kutiwa kundu kivathukanyo va matungulu no sinde na kuongeleka kwi mundhimwi wa mundu umwe uyumwe kiwuni musini wa Tala vala kivu kisoki Francis Mulingi akithia kiku kinu asakana kiwu cha mundu kina makumanyika chumaniwe na chau endi ukunikili mbeange ni wambiwa nitwatethewa ni anake wa mava kumya mwe nila twaumya mwe asiwe ngusune ni wethewe na kitambulisho chukionania etawa Edward Nzivo Mutunga kuma Endei sub location ila yekithio location Masinga kitumi cha kwitha mukuti ina akimananesa na nenge uchunguzi no wambia kwa hiyo twendene niteo manani chao kitumia atetha evo anenge ningumya ningwa appeal kwa nduma musiusu mundu already nitamina manano mati anenake mundu watoa Kangundo mochari ene mwako umaitulwa muti kwa kwinza ima na kuitia kati wa ene nthi wavala yalikile kiuna ikalite va kwa miaka mingi ati na wo nundu andu amatala usi maesete mbeza lo ni make momba na mayundo maesaika menzie ima na matia foundation bau
na yu kenda ibambikie kwikwandu ona kwenda mweche weka no ndo beangeche kwa une tukulia no matala usi moge mebe kiuki na mayusu cia ima malifili ima yikale foundation nundu ya ile kala mila mekwata mbesa kana me solve dispute sio na mwando ala mazi amalikile makwani makaka kiuki ni kithuku ono kisiaiti kile ngline otakila kisilanga minini onachone kikagwa siwenji ene ndinala ni kalima vani makule imaye vikie na ulindwa na kumavetangia wia maeskwa kana ve maundu mathuku matonya kuendea na kumilava twina wia ndu imaye kumela yenziwe ya isobwe kwa ina kigo kingi ona twina wia bato themba be andu angi mekitwe bu kana mali ya andu ikoyo kundu no gakwekwa bu kana miyo miathe yaka ukemba yuka kwekwa bu nundu imaye kati wa maploti na nikinu cha umacha kuona tala house kana ene imaye mataiza matambia la mailete na yule tu usenga ni yasia mundu twenda na kusia yesi andu maitu maende na kwaizia mathayo ba tuyite kile kalima matungulu kuiona andu maitu mayaya imane ye na embwa ene imaye maiye bweka kana mege kila chaile kana make mwako nitulika lelo na tuyandamana ni kana imaye yose wa matambia nundu tuyite kila andu maitu maende na kwai yapo ya muma ene ndini mendekethia imaye tonye kwiki wa wiyo kwithwa bamwe mesala na kwikala vakuvi na imaye kula kwa ndema maimane maiye yawa na the imadeki yo kila kipo ndeni amatungulo zingi imadetu da ona deziye na neliski kwa ulika kila mundu nundu oletizwe bambi ulika mundu ko kila tu kwenda tuenda anduma matungulo the imadeyo nda twete twingwata niyo nikenda thiyewe na kiguji cho nda keikuno withia ni ndra na the imadi jazo ndu jaza wa badale detiwe thinjaze ona ketha thi kwakwa na anduma ba kila kingi malikira no muko usuze imadevyo nundu ba use sites wa itha wa kigujalika andu alame plot ni thiko newa babe the to be mwingi muno na ziano na nizezi okwatwa ni mawo tofauti kuma baage uoneke oingi vave mwiso wene ndi kukwatwa ni mawo kuma na kiwu kikiko kila kiva na muve wa kusuvya mawithiruluko ni wakula ulikile na kusisia thina u bolia andu manema ona moma moke imane yemone ndenjela yevo undu imayeti ye na yesela kila mundu ona siana ona siumete school ona wiyo oila andu mewa kana kwina curfew tuize mundu azembete ona ni ubengezi kana ate ikwe mundu akalike imane ye nundu ni risk muno ni undu akumacha ene kwikala makono imbanga metho na vivata wa kosa matambia na kwisuvyana na mbangai Mutongo TV kuma musini wa Tala nitawa Boni Mutesia ngethi cia ukia gisio kwa musi na anyanya ma mundume usu ethiru atiwa ni thayo kumana na mbanga isu twitiana na mavaso macheva tulike utetini na indi munini wa President Dr. William Ruto ni wasekana Kenya maina vata na siasa itewa mathethe cia kuvendwa mathayo mo maile na indi Ruto anena kavinda kala wakomana na ndongo isia makanisa kuma kauntini ya Embu musi kwake Karen na avikiana kuetekana enende ni mesie umanya muvango wa kuvendwa katiba kwisela BBI wai wa kumandhia imwe cia ndongo imianya ya utongoi. Ndio tunasema sio wale wenye nguvu, sio wale wenye uwezo, sio wale wanajulikana, lakini wale hawajulikani, wale hawana kazi, wale hawana ushawishi na uwezo. Hawa ndio tutawaunganisha ili tubadilishe uchumi wa Kenya na tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya ako na nafasi sawa na mwenzake katika kupeleka taifa letu mbele. And that is where we are going. Kenya is not going to be the same. It is not going to be business as usual. The people of Kenya have decided that we are going to create a society that provides and gives equal opportunity to every citizen of our nation. And that through the transformation and economic revolution provided by the bottom-up economic model, it is not the coalition of the mighty or powerful or known or the great, but it is going to be the alliance of the ordinary people, of the jobless, of the people who have no business, of those who are despised, of the weak, that is going to assemble our energy and create the revolution that will give everybody an equal opportunity by changing our economy. That is where we are going. Kuna watu wengi, kuna forces nyingi ambazo hawafurahii ya kwamba Kenya inataka kupiga hatua ingine. Ndio unaona kuna msukosuko mkubwa. Kuna mipango mingi
kuna watu wanapanga hivi na vile na vingine. But I want to say, for the avoidance of doubt, that as a people, the die is cast. The decision has been made that we are going to create a society that gives equal opportunity to every citizen of Kenya. And we are determined as a people to change our fortunes by not focusing on changing the constitution, but focusing on changing our economy. Tuambe kumba Mauvoo ma uteti utena indi uyona livoti eno mumanyiwa kwa isetwa Penina Munani na ula uneki mutiani wake wa KCPE mwaka muthelu kuma skuluni wa musingi wa katia thokani kilioni umbunge cha Kitui cha katika untini ya Kitui na kukwata maximana atatu na eli nukosete kwa skuluni wa sekondari kumana na muo wa ndivi ya skulu kana school fees inya wakele tukama tha motemi na ula ukuelese andena utonyi wa kusomethia mwetu wake ni waumya uetano kwa ndongoi na andumango ya ulau mamutedese kutoa Penina skuluni wa sekondari wa Chief Bogori Gauss ni kwa kauntini ya Tharaka Nithi. Mwandiki tu wa Mauvoo Nesmas Chalo mvikie musi kwa Penina na atumbanisia ngewa eno. Matha mutemi ulani inya wa Penina matha mumanyuolo na kwatie maximana atatu na eli mutiani wa KCPE ni weka ila tongo na numango si oloma mutethesi na ilovia na okana kutoa mwana wake skulu ni wa sekondari. Mwana wake osito skulu ni wa Chief Bogori walamo manyua unasomea skulu ni wa musingi wakati edhoka ulawi Kitui cha kati kauntini ya Kitui. Nina mwana onaike klasi 8 na nyendina inotonyi yune moboya kwa ngoyo lau munzomethese mwana usu wakwa nikwithia wenu no si Maximus yo na nukwenda kusoma na ome mundethesi ipiu anasomea kati edhoka na nakwatie 3 or 2 na nene ka undu batonyeka na natata na nundu nina kana kangi ke class ke form 1 ke form 2 iyo nene ka undu batonyeka onethia ndika twa school na matuko onethia ni mendie ma ku report na onethia ke na report mpaka twi omunzi onaika ya report ka ilionzi na nyeni kuna kibalua na kwata kubua ngubua na kwata kuikutula mbembe kupua nzu kindu kya muthembo nikana mwana akwate peace ndia ukwata ndia uvikia kukwata ndio muboya kwa ngoyo lau munzomethese mwana usu wakwa nundu nenongiwe form 2 Mwaito iweta kwithwa atena wea tacho kitumi kinene cha kukosilovia sia kumutwa mwana wake sukulu na yu ekulia ula withwa ena wea utona kumunenga no kana akwata ilovia itonya kusomethia siana siake hamulilikane mabana alikuwa ngabana na muguli ambia no moyo wake enda niyo menenga ni mbasari na alikuwa ngelo na thina mukulia na mwetia ambia no moyo wake enda na alikuwa magali na inewa asioka na ikwa Equity mambia nde pai mwana nutono soma lakini ve mwana ni mozwa ningukulia kwa ngoyo la ulo wetse na wea tono mbathia nundunye nina musee wakwa na ni wa ndeile ni wa ndie piu na ndea na ciana 5 na yunye ndina wea ni thukuma ibalwa na mukona mundu gutono manthia wea ngathukumia ciana isu ciakwa no emanzie nundu ni banumba no emanzie ngathukumia ciana isu ciakwa ngazuia liu PC na ngwi banumba mumanywa uho iweta tawina meyama kusoma ende kwithwa ena musi yumwe na ucha mwingi kwivwela musi kwo kutoa munenge wikwati wa kuthi skulu oingi iweta tawina woni wa kwithwa musomi wa Mauvoo ivinda yukite nasomea katia thoka na nekala mutiano wa KCPE no 302 na nino Chief Bogori na St. Valentine nyakonde na mwa fisi ya kuongebea skulu ina ilitukuja na report ya skulu nenda kusoma network newscaster
kwa alama kuikuwa na kindoke mukadonyo ndethesi angatonye ku school nendele school chikolo ni kumutungia mabya ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo naindi wethukisya livoti isu ya mumanyiwa usu na kethiwa no kuona utonya kutethesia ndutethesia ovala batonyeka nondu ni wengi mahikula kwa mitandao ni ende Kitui no kwendongoi siovo tukwatikana ni makwitho wa maitethesia mumanyiwa usu na mundu wonthe wango ya ulau naindi nambo yuthi omoni omukuvi ni nguciokethia na Mauvoo mevo Mauvoo ma uteti wa mundu awika na ngo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia nambiye kwina ni kana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC ulawe inengo mingi pyo kuma ba ukamba witu nyeto wako ketio vela tafadhali nekalao ngina ukesethia my mom wito ni wemba wambe wito lakini baba enda kwina wa gospel walitakwenda kitu chambe umutangie ndarau sana amenifika kopia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kumandhiwa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina kilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya kolona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi ilo ele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iko kwa Mauvoo mbeange tuvikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ we waona kiwuki kumandi kitheukite yu ivuso ya kuona mausinyo ayi usini wa muoni bu ilani kauntini ya Makueni buluti cia masamuche ciumande itheukite vala ivikia kuvyuvya kiwu kila kingi kivitite usini wa muoni Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811*465# to get Colossians 3:15 as your skiza tune. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Hata rumba unapata. Mtu akitaka Lingala. Akitaka Lingala pia atapata. Kanyimbo za kanisa. Wapi mikono? Mikono. Burudika na muziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Enda online ujibambe na uburudike na muziki unaopenda. Browse bila was na Safaricom.
Saa ili na ndatika 16 ni na udhocha ingi. Atongoi machama cha Kanu kauntini ya Mombasa nimetikilana na itambia mutongoi wa chama kiu Gideon Moi ya kwithi wa ngwatanio ya One Kenya Alliance Oka. Matongoi ni mwene kivila wa Kanu uvonge wa Mombasa Lokambati. Atongoi ni maweta mena mwikio. Kana kati wa ndongoi sia Oka Evo Gideon Moi, Stephen Kalonzo wa Wiper, Moses Wetangula wa Ford Kenya na Musalia Mudavadi wa ANC, Tavove na Musumbi wa Katana wa Nthi ino ya Kenya. Wandikitu wa Mauvoo Angelina Mose na ilivoti. Atongo imaki amakia Kanu uvonge wa Mombasa ni mawetata mauvikia kumukwata kuoko mwene kivilo wa kiamaki Gideon Moi na ngwatanio ya One Kenya Alliance. Mayona niya kuendeiwa ni itambi ya ngwatanio kutoa isia mkutano wa medhinya ilikuya na Ivasha na ula unadhelile modhenyani wa iyo. Atongoi ama kiamakiva akauntini ya Mombasa. Matongoi ni mwene kivila uvonge wa Mombasa Lokambati ni mawetaka na atongoi mangwatanio ya Oka Gideon Moi, Stephen Kalonzo wa Wiper, Moses Wetangula wa Ford na Musalia Mudavadi wa ANC ta itambia ya iluma iwetaka na mena mwikio kati wa asuana Tavove na Musumbi wa Katano na ula ukuvikia kukilia na kuthukuma Nthi ya Kenya. Yetu ni mafupi, ni kumtakia ama kuwatakia viongozi heri njema, kwa sababu muungano huu utatulete pahali pazuri, na tunaamini kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu 2022 muungano huo ndani ya hawa Gideon Moi Kanu, Kalonzo Musyoka Wiper, Wetangula Ford, Mudavadi NC, naamini katika hawa mmoja wao Mungu atamchagua, na yule sisi kama watu wa Mombasa na Kenya nzima Kanu tutaonga mkono. Bisheria ya ula ni mwandiki wa kiama kia Kanu Mombasa ni wawetakana tametelete muungama wa Moi itina wa mkutano usuwa na Ivasha maiweta tamwa uvikia kumukwata kuoko. Kanu iko na safari ndefu na iko na future, na nyumba yoyote ambayo iko na future lazima ijipange. Kwa hivyo safari hii ambayo imetuweka hapa ni kwa ajili ya kujipanga. Nikiwa secretary wa chama katika county, napenda kuwajulisha wafuasi wetu kule chini katika county ya Mombasa ya kuwa viongozi hawa wako hapa kwa ajili ya kutoa mwelekeo baada ya kupokea kutoka Nairobi. Kavindani kauna ake munini wa mwene kivila wa akandini wa kiama kiki Kanu Munira Faraj ni wawetakana tamao vikia kuwatia muamulo wa Moi na kudhuthia amoika ovamwe na enende kulika siamane sia kiuteti ni kana mwaka ni ukite mavikie kukuna kura. Mtu aje ili tupate kuendelea. Tunashukuru pia sisi mashinani tunafanya kusajili watu katika chama na pia kuhamasisha watu umuhimu wa chama, na kama unavyojua wanawake ndio wenye kura na vijana ndio wenye kura, na hilo ndio kazi tulionao katika mashinani ambayo tunahamasisha. Kila siku tunahamasisha na tunaendelea kuhamasisha. Ndio vile nilivyokuambia kuwa katika chama cha Kanu hatuchagui tubagui, tunahamasisha mtu yoyote aingie kwenye chama. Na kama unavyojua kuwa chama cha Kanu si chama kipi ambacho chataka kuwa watu hawakijui. Ni chama ambacho ni cha kitambo. Ngilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Na tuisonga na mbene kana muneni wa serikali Cyrus Oguna ni wathuthia alimu onthe nzanzo ya kuukitana na uo wa corona aiweta amanyiwa manyaile ulasimithwa kuosa nzanzo ino. Oguna ni wazia kana alamena ukuu wa itheo wa miaka 18 tinginya makasanzo aikulia alamena ukuu wa miaka 18 na kuambata mose nzanzo ino ya COVID-19. Sasa hivi sera ya serikali ni kuanzia miaka 18 kwenda mbele, lakini walimu sio kwa sasa hivi peke yake. Walimu ilikuwa ni hata hapo awali, wakati hiyo ni chanjo ilipokuja, walimu walikuwa katika ngazi ya kwanza, walimu, wahudumu wa hospitali pamoja na watu wako katika ile tunasema walinzi wa usalama, the discipline forces, wote walikuwa katika nafasi ya ngazi ya kwanza. Kwa hivyo hapo awali ilikuwa kwamba kuna kule tunasema kustua
ama ile tunasema kusuasua, hasa wao walimu kuweza kwenda kupata chanjo. Lakini kwa sasa hivi ni vizuri walimu wote wapate chanjo. Wanafunzi ambao ni chini ya miaka 18, kulingana na utafiti ambao umefanywa, ni kwamba hata wanapopata maambukizi haitawadhuru sana. Ndio sababu kwamba walimu wapate, ili kwamba iwapo walimu watapata kuambukizwa kutokana na wanafunzi, maambukizi yasiyo makali sana kwao. Kwa hivyo walimu wote ni lazima wapate chanjo. Vijana wadogo chini ya miaka 18 sio lazima, kwa sababu bila elimu hatuwezi kutimiza malengo yetu kama nchi. Malengo yetu ni kwamba kufikia mwaka 2030 tumefika kwa ngazi ya kuwa ile tunaita mid income economy. And introduce the PTA chair. Muyumbe wa kitui cha Katima Kali Molu ni wa kulea serikali yeke mivango misio ya kumya ke uombosini sia adhi na tana na kukenya yekisia enende ilembetani ya ukamba ni kendama kitumie kwa uwimi. Oingi Molu ni umya wetano kwanza ma ya mbunge ila idhinikia maundu mami talatala ila ya vitu kithuwa mbunge yekithie ni ya kalata besa siama contractor. I would just want to urge the committee, even as I consider this matter, Honorable Speaker, to note that rain for agriculture will not take us far. Actually, what we need is irrigated agriculture, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I have in mind, for example, in our region, Ukambani region, we have very two big rivers, Tana River and Athi River, which are flowing all the way to the ocean, Honorable Speaker. Honorable Speaker, at one point I had a chance to work in Sudan, not the southern Sudan, but the Sudan, the upper one now. Honorable Speaker, you realize the government of Sudan at that time had actually done a canal of about 1,000 kilometers branching from River Nile, Indirio, and that's where they grow their sugar and all those many other things. Honorable Speaker, I think really, as a country, we just need to get our act together. And Honorable Speaker, you know, anytime I hear other petitions, Honorable Speaker, like now, yesterday and the day before yesterday, there were two petitions which were proposing the gas sediment of potential land for irrigation, Honorable Speaker. So this is the kind of balance we want to get as a country. Because those people who planned this country in terms of agricultural land, livestock land, they did an excellent job. But over time, Honorable Speaker, now, we end up messing the planning. And I think really if we stick to the original planning, we'll be able to secure our people in terms of food security. On the second one, on the issue of debt, Honorable Speaker, I do sit in the Budget Committee, Honorable Speaker, and I want to confirm to this House, as part of the budget they passed, Honorable Speaker, there are quite a lot of resources for paying debts, pending debts. How I wish that we could just pursue the implementation. That because the money we already set aside the resources, that the implementation committee of this House and other relevant committees just push hard the departments to pay. Because if they pay, there will be no issue, Honorable Speaker. But the problem is they ask for resources before sorting out which debts are eligible and which are eligible. So they start now the process of sorting them out when the money is in their account. And that delays the process. So how I wish that they could sort the debts first, so that by the time we allow resources to be approved by the House, that is just a matter of paying. We will sort them. Nandi mwendo musia isia voni varavika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendo ni usu wa saa umwe na nusu. Mauvoo angita wima kwa hatafa ya mwendo ni wa saa 3:30 sia utuko wina kwa Erastus Kithukua nzomo na ula walio la Mauvoo kwanzia ya meko ni Sharoni indinda indi kwa oyindu kathiva saa ni ambo yuthi umono wa mukuvi na ili nisiokelete ingi ngalokwa nenge ya studio tuina ke Dr. Munywa wa kliniki cha Mount Everest Nutritional Clinics tunanisema maundu meokonia uima wa mwe kundu kathiva saa ni nisiokelete kala mitamboni ya Mutongo TV nondo no yongwatanio ya mukamba.